Amin, selamat Idul Fitri, selamat merayakan kemenangan buat semua. Oke, terima kasih buat studio apa namanya? Papa Cielo Ciamis, Kota Ciamis, Jalan Kokas, Jalan Kokas. Terima kasih all team, sangat support The Liris, sangat terima kasih. Dan yang support The Liris siapa aja? Oke, di sini ada pacar saya. Perkenalan buat Liris dulu. My sex. Mamai, pegang apa Mai? Nanti di Salaman Blues. Saksofon, ya pemain saksofon. Alto. Terus di bass, dia bassnya apa? Beo aja. Bara combo. Oh, combo, membantu The Liris di bass. Nama? Uji. Oke, family. Ini nih sahabat lama dua-duanya.